Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит наступила зима. Небо загрустив так клонилось, в сумерке упутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился,
Я все придумала сама, на землю тихо опустилась зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. В сны мои луна окунулась. Çağırgan başlap, büt manzerde tarihi insanlarda bir çağıldırıp görsettikler, nerede Kırgızsın, nemesin, dağı çağıldırıp görsettikler, dağı Bozuyda yaşaganlığı etnografiyasına, sörtülük, mal menen geçişleri geçişçiliği negizine malçılıkta. Ana mol jerde Kırgızların algaçkı elçileri de mol jerde yazın. Atake vardı, Abdurrahman Bıçağı'nı ana gelip gelene murdağı nemeleri yazdı. Gördüler mi? Sayıklı Kırgızistan'ın vardı. Önüstürüğü çoğun kalmışkan tarihi insanlardı. Bunların koyun biskileyse, İskak Razan'sı, Yusuf Abdurrahman'sı, Arke dur. Arke. Yürüyordun aslanım. Bul. Al. Bunun yeri rotasının bekeden. Ne oldu senin? Ha? Urmata. Niye? Cöle urmata. Ayzam çevirsin urmanı. Gel, yakat gel, niye?
Yok. Koy ver. Abdest. Marga demişlerdi. Koy verdi. Buradayla koyma. Masa çıkarayım. Masa çıkarayım. İki çığırlap vereyim. Var. Bak. Bilmiyorum plama. Var mı şunlar? Tamam zırda vereyim. Yok öyle. Kaç şunlar? Zırda vereyim çok. Yok, Zırda vereyim İngilizce. Yok. Жақшылайбыз. Ne var yaşlılardan? Yok. Концертçilerden. Askeri sultan. Çoğuz bilep gelmeyle bugün. Hopam. Çakıl kaldı. Gel. Bak dinle koy çağırma. Gelsin mi? Dinle bile koy şu fırçalar. Dinle. Gelsin mi? Gel. Evet balapan. Çimçik. Siz bekleyin. Çok zardan bekleyin. Sen barbarla koyup ötürdün niye varsın benim için bari? Yalçınay, o gün geç kırıp bana kiringdi juubaysın mı batırak? Kiringdi juudu atan ben seni, bol batırak sessiz. Yalçınay, tez juudayım sen. Sen kız benim başıma bitken bela oldun.
çoğayıp kaldın okşarsın he? Sen söz sütü koy. Kasiyeti yok dese, ses şu de adam. Kız, beri bas. Sağa men ne için mert aytamın ey. Emnirgen kir жоğuş bulu ya. Mo karala saraların karançay, sazı jubaysın ya. Sen okşuğun kızlardı ben tarbiyalayın деп adım oldum ey. Жуу başынан tez жуу, meyman kele turgan bolup kaldı. Sağa men ne için mert aytamın. Otur tez. Ay, sen söz uğasın bu ce?
Gelme o katındı. Atana çarpaya koyu oturup dur. Ben o Ayşe karnın bereket oyuna varıp geleyim. Жазды ата. Оқуға адам. Hı. Кино отау. Оқуға жылу кино барып атасың ба? Бұл қайда? Былтырқың емес? Былтырқым. Жұқа барып үстіне киішің керек. Şu cevapları uzaldıydım. Başka ştatlarda okuyabilirim. Peki ama uzaldıydı bu üniversitede okuyamam dedim. Жылу yaşını oldu. Bayağı gücü tutup anlatmadık. Akıl bunu atsa Alçın. Ya Altınay. Kızım celle kaçıyor. Darınız kalbattır etten ateş gerek. Gayret abi. Celle koy. Erten okudan gele tıkandara geç. Ya Allah Xday. Something new. Stop! Stop! Shut him down, open up shop. Oh, no. That's how rough riders roll. Stop! Drop! Shut him down, open up shop. Oh, no. That's how rough riders roll. Niggas wanna try. Niggas wanna lie. Then niggas wonder why. Niggas wanna die. All I know is pain. All I feel is rain. How can I maintain with that shit on my brain? I resort to violence. My niggas moving silence like you don't know what I style is. New York niggas the wildest. Ake, şimdi otur Ake. Ay, Ake canımız çekin. Niye otursun ki? Uyansız var mı Ake? Canımız çekin. Niye otursun ki Ake? Ata! Ata! Başımını kadar acılamadın. Ata! Ata gelin sen nasıl ki? Kim o? Altınay! Altınay! Ya! Ya! Git! 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 Ya git! Annem lan, silahımı kullanmadın mı? Ay. Olmaz, olmaz. Olmaz. Uşul okuyadan keyin köp gün ötpöy Altınay'dın atası Yusuf Çal dünyöden qaytdı. Murda Altınay yarım yetim bolsa, emal taqdırında tomoloy yetim bolup kaldı.
까딱까딱라네. En жақсы азамат балдарысын içinden Orosqulov Hasan, Hasan'daki memlekettік дәстүрлерден барлық сағдарынан 5 алды. Прабхат? Прабхат, да. Я Вьеджига. Помнишь, как еще детьми мы танцевали здесь? मेरे बीच में कैसा बंधन हम दोनों अनजान तेरे मेरे बीच में कैसा बंधन हम दोनों अनजान तेरे अंदर मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान तेरे अंदर मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान नाम हमारे एक हुआ अब नाम हमारा और नहीं कुछ कहता हमको पागल कहता है जग सारा पागल कहता है जग सारा फूल में खुशबू ऐसी
ऐसे दिल में तू मेहमान, जैसे फूल में खुशबू ऐसे दिल में तू मेहमान। तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान, तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। Moynun üzülgür ayakka moynun üstünde kalgıray. Yapma geçin koyun. Sen öldürdün kendini öldürdün alda moynun arkında kalgıray. Kınanı da göreyim ya. Beri bas çıkma eşke. Beri bas sırtka çıkma. Beri bas sotam ben seni bekas sotam. Kınanı da göreyim. Muntugana görüp kalayın ay. Bu menin apamdan kalgan taş tabağıyla koynumdu göreyim. Jetim jaylagan turbay bu. Altınay, sen öyle işini unutup kaldın diye. Oğluma gelin kalparıp tapşırıp sağman aynalarına at gel var. Sineklerini al bay. Daha kaç yok var? Bakacağız mı? Firmasının kalanını al. Altınay say emne olgun? Keyinki gündür öteli suz bolup baratasın. Cemile sağ ошону сезип жатса керек.
Emne üçün mağa жооп бербейсиң? Уялбай эле айта берсең. Же мен сага жакпаймынбы? Же жигитиң барбы? Жок, андай деле эмес. Жигитим деле жок. Sen men жөнүндө ойлобой эле койчу. Sen men жашоо турмушумду билбейсиң. Сурабай эле кой. Эгер ор тийбесе, мени сүйбөй эле кой. Бактыңды башка кыздардан эсте. Сурама. Мен Siz kартаңда ойлап атасыз. Ал о солкулдаган жаш жигит, мырза жигит, мурун ол чоң-чоң кызматтарда иштеген. Койчай, анын тиги эки кызы бар экен, балдары бар экен. Эмнеси жаш? Мен элдерден угуп атам, картаң экен анын. Жо жеңе. Ал о кыздары турмушка чыгып кеткен, балдары үйлөнүп бала чакалуу болуп калган. Өзү айтып атпаймынбы, тиме солкулдан сонун жигит деп. Экөө бир танда жашаса, тем сонун эле турмуш болмок. Ошон үчүн жеңе, бул белегибиз 10.000 сом алып коюңузчу. Мунун жасалмакчы эмеспи я? Жок. Андай болсо. Андай болсо кыз биздин колдо. Каяк бармак эле качып. Алып коюң. Aradan sanalуу жылдар өттү. Алтынайдын атасы Юсуп Чал өлгөндөн кийин өгөйүнө алар жашап турган үйдү сатып, өз жерине 5 талга көчүп кетти. Өзү эриште келген тарбиясы начар баласы өзүн өзү билип, өтүңүн төргүлүп жүрүп, уюурдап түрмөгө камалды. Эми булар жашаган ызы чуулгандуу үйдүн коросу аңгырап бош калды.
Ana gölçü doldu koyma. Bir gölçü. Ana. Bizim zahmet tütülüyüz, orun basarız. Doldu hep durganın karap var. Ana gölçü. Oy, amları içmez ama. Geldeş bolağı, mağra olup buratala mağra salgan mı? Gel dep taytay. Ay, tümele yaşına toğup ketken vay bu murunkudan da açılıp tümele. Begine bunu karadan, begi sonunda atıp kalkışır böyle. İtireygen öyle kananlığına göreyim. Sen şu taşta suyunu atadın ya. Sakap şakanla mınavı deri caraşağı. Ya biz sana afamdın baskan iyiydin bir de bastırmayız bildin mi? Seni bizlerge bir minutta turgutmayız. Seni o günün ayıtmadık bile İtireyle getip ol dedi ha. Daha öyle durur Şık falan dal çık etkini. Bul cebe men de sana gerek oldu. Buluyu sana kanat teptirin bu. Bul bizdeki tek fazla. Bizden kalkanıksın bu bul cebe. Biz de şakan Detay falan dal çık gettiler akka. Ay çoğun gerek yok. Yetilecek oldu seni. Bir kere Şeyler oldu kayıvay. Oy da.
дагы жок болуп, бул үйдөн кулуп чыккан Алтынай кайда барат? Айласы курганда Раматылык апасынын үкөсү мурдагы чоң болуп иштеп, кийинки жылдары элдин малын алып жан баккан тагасынын мал коросундагы бош калган үйүнө барып баш калкалады. Ушинтип биздин каарман Алтынай ушул тар үйдө түтүн булатып жашоо өткөрүп калды. Кандай телефонуңуз жакшы, күчтүкпү, отурасызбы? Жакшы отурасызбы? Кандай өзүңөргө отуруңла. Кандай бала чака жакшыбы, жасасыңар жакшы? Чакырткан экенсиз ата, келдик ошого. Ооба, атайын чакырттым эле. Сүйлөшө турган сөз бар. Силерди атайын чакырттым. Мына турмушуңар башка. Сенин үй бүлөң бөлөк. Өлөң төшөгүң бөлөк. Силердин жарыгыңар мага тийбейт. Мен жарыгым силерге тийбейт. Чыккан кыз чийден сырткары дейт. Жашнак болуп келип жашнак болуп кетпейсиңерби? Сиз тиги Айланайын кыздарым. Бу түшүнсөңөр боло. Ада бирөөнүн баласы да. Анын үстүнө мына жакшынакай уул төрөпери отурат. Баары орун басар боло турган. Мына у жайдын баарын, тамташтын баары кимге калат? Мына ошого калат. Атадан туяк калат дейт. Силер болсо турмушуңар башка. апам Раматылыкты мынчалык эркелетчүмүз элес. Кичине эле болсо жашаганыңыздын үстүнө түшө калат экенсиз да. Мейли, орун басар элеби? Орун басар эле болсо сизге алып келип беребиз. Сиз кааласаңыз, эртең деле алып келип беребиз, азыр деле алып келип беребиз. Кадырыңыз жан болсун ата. Мейли анда. Көздүп атпай. Жакшы отуруңуз. Алып келип беребиз. Мейлиңиз. Жакшы Шамсанай отуруп туруңуз. Келип калабыз. Süt pişirip vereyim ha? Dur. O şey, Türkan. Ben süt pişirip vereyim hadi. Мне надо сразу süt pişirip vereyim ha? Келіңіздер. Өлік қанаңызды ғана көрейін. Көрімдейлі олып қалсың ғой берге келіп. Балаң ғана. Бізге бала керек. Көрімдейлі олып қалсың ғой. Бізге бала керек. Бала қайда? Қана ке бала, я? Қана
Ogurman beşilenge жазганды көрөsүn деген ушул. Баласын алдырган Алтынайга өтө оор болду. Мурда мектепте эң жакшы окуп жүргөн Алтынай азыр окуудан жок. Жире жаштыктын өмүрүн сүрө албай, балалуу болуп, баланын рахатын көрө албай, оозунан эненин сүтү кете элек балапан Алтынайга жашоо кыйын болду. Ал эптеп тирүүлүктүн өлбөстүн күндөрүн өткөрүп жатты. Götüne koyun. Ateş koynak gelemiz. Koyup. Күндөрдүн bir күндөрүндө Алтынайдын 3 уктаса түшүнө кирбеген таң калыштуу жолугушуу болду. Башым бурагы баспайсың беми?
Алтынай? Sezin mi? Salam, men tanıdın mı? Men Melis'im, men tanıdın mı? Qanday? Sezin mi? Men Melis'im Алтынай. Men tanıdın. Men bilesizmi, okup жүргөндө сага Алтынай окуучулук күндөрдө эстесең? Алтынай. Темир жолдогун эстечи? Алтынай, meni tanıdın mı? Sen барбай эле койбой дебедиң беле, эмне кыласың мен үчүн барып? Sekepin canda çok, görgürsüz aylanan